أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف. Ikao ngamjong hunda ibahati mridunge harima halaka ya hatu ino. Ikao ngariomba Mwenyezi Mungu ikao isikende haku. Mana inu halaka ikao ngarijo hanzari fanye توضيح يا بعض إذا أفكار إكاو زواري دي هرما خطبة يا رئيس وهي الدولة جانا هو إلى جوزي أو على الأقل فكرة يوتسي أو مكلمة يوتسي يشيا هرما إباجيا هباريزا كوموري أبسا إنو تقريبا يقول تكليزا فكرة أساسية كورونغوزا الوزير أبو بكر yambiokana mwanzo yamfanyilie plan ikao ngejo husu harma janibu hele dima takriban ikao plan yo lazimishimilie masiwa yo mararu hata elane lijo rejei na wako kusudia delesiwa la maore. Yo de fikira ya mwando fikira ya bili hatekeleza aya muhimma ikao ikamreje harma kalima la rais wa daula amjo iparise aya hiyo kayo hadhihi li awal mara yode miongoni mwa zeno zani tushe akili aku maana hatekeleza aya ka muhimma na bo hatso ibiri ya mururi kiram na bo yo aya muhimma harima itakdiri yangu rais wa dawla ha somwe aya ukana Mwenyezi Mungu hamba ukana wa'allama adama al-asma'a kullaha وأيضا هرديها سمي آية بلي إني جاعل في الأرض خليفة. طيب فكرة يوزن بلي أو زي آية يوزن بلي نجزونا مفهوم مهم ونما وتكوف وكمار إكاونغا مرشلياو أبساين. طيب فكرة يا مالو دو كان رئيس دولة هارونغوزا وزيري أبو بكر وكان وانزو خطة وانزو بلان ikao plan hiyo lazimishimilie masiwa yo mane takriban. Suala ngilo banu na watukufu wakomo sisiri nikiwa plan ikao ya 2030 sisiri voti rais wa dawla takriban ngarondora timiza harma mahakume wenda rais wa dawla harinika fikra kana wanzo wafanya emergence sisi namna relewe fasra emergence yo ngaranzori fanye nahda ya hii dawla ngaranzori towe harma ila hala bi ikao do liyo yo juzu ya he solution ikao wowo do itekeleza harima ensi hatu kana yo de jori towa harima ya dhulma riliyo yo de jori towa harima zetabu riliyo yo de jori towa harima zila mashaka ikao ngazijiriyo harima zijanibu zonsi pia ikajanibu za ekonomi reka janibu za kisiasa, reka janibu za msomo, reka dazila janibu za hatu khasatan sisi wa Komori. Yode namna sisi relewa ni fikira he emergence bitabiyat alhal. Walakin sisi relewa fikira muhimma ukana wakati ikaunga ranzori fanye emergence wasna khutta wasna plan strategy ikawo yonge joka tawilu al-amad joka plan yahule harma ima haikao do ijao je namna ikao warambia ka wana 2030 sisirele wakana abonga bo khutta ngabo plan za hansiwa zijori wasulisha harma 2030 ye fikra ikao da ila wad na ila amana ramnika na ila wad yaritekeleza soni martu ukana ujozifanya rijari bakshane maha ikao bese bakshana mahamiraru au mahamine takriban mana basa ngasi 2025 abo yo mahamitan takriban ya bakisha au mahamine no wasuli 2030 rais wa dawla jangu tsaho wazir wa Abu Bakari yamnike khutwa ikaonge jo shimilie masiwa yonsipi hadi karitha wa Komori msiba bitabiyat alhal msiba ukane rais wa dawla baada wa bakisha mahamine no wasuli 2030 daba saini anzo yani kiwa khutwa ya ile dima خطة يا هي مهندليو خطة بلان يا هي سياسة بلان يا هي نم نرجو كورنجزو مجتمع ومانغاليا وكمور نيزم غارم بيوكانا أفمن يمشي مكبا على وجهه
أهدى أم من يمشي سويا على الصراط المستقيم. سؤال مهم جدا. Mwenyezi Mungu yauziseo wa Komor na baka mtushinda vilijibu wa Komor. Nyima Islam msumao aya Qur'ani daiman mbirao harmwe aya hiyo mwisoma afala tadabbarun afala taqilun. Tabtushinda uramwe aya hiyo kama Mwenyezi Mungu dako muzisani ni wa Komor. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala sirat almustaqim. Emrikao ngena plan izo yanzu yafanya gena hadaf gena objectif hahansipla hasomoze kudra alonizo hasomoze point faible alonizo hasomoze point njema ikaonga zijo msaidie haangalie place yaliyo ni namna juko waswili nezombo ya juko rumia ya waswili uo ngekairi au dola mrikangu tsungwenda ala hawa. Lo suala muhimu wa Komor. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya muzisani na mjibule suala hili. طيب wakati kao ngarjujeri parce kana nahnu fi dalalin mubin ripote hari mazenzia ماذا أنتم فاعلون وكمورين غرفانيا. هذا هو السؤال المهم. بعد رواسولي هاريما 2025 رئيس الدولة دابها إنه يتسحاو بلا ماذا نحن فاعلون وكمور. هل غريرونسيو نمنا إنه نمشي مكبا على وجهنا أو لازم وكتدخل وندوا نجيه وبزوا صحيحيشه يمسار وندوا رنجزeze nzia za he siasa za he politiki za he umendeleo mana muda ikaurinika madhamana watu wanu liwaniko uaminifu hata haba sainu ngwatsimorambia afkar ikao kazitu la tusmin wala tughni min ju. Leo emergence maudu renouveau leo ngaranzo plan wa ila akhir natihu fil ard 50 sana singojilatiza wakati wa Komor. Chelsea wakati relatizwa wakati relatizwe future ya hatu ngarudir relate future ya ho wana ikao doriwaza yao waje wakiharima nsi ya hatu Komor lilasafi shadid. طيب yode fikire ya mado. طيب narinjie harima aya maana yode ilo muhimu ikao rais wa dawla haitekeleza aya mbili hizo jozi ha isiba. Aya ya mando Mwenyezi Mungu amba kana wa'allama adama al-asma'a kullaha. Aya bili inni ja'ilun fil ardi khalifa. Zi aya hizo mbili ngizona tarabutu hindi ngizona ilaqa hindi harima janibu ya kisiasa harima janibu ya kisosioloji harima janibu ya plan strategie yode namna njoha islamina nyi zi aya hizo mbili janibu ya kisiasa janibu ya kisosioloji janibu ya kiplan strategie ya dawla. Ha mukhtasar mana nganzo wakati mwingi wandua kensi wa hadisi fikira man izo walakin izo njofanya abasaini dokana ni monese ni ukana ila khutura ni danger ikao da ila akil ikao ngende sao dawla ya hatu namna ikao nge fikirio ni namna ikao nge tsingorenga aya wisomo aya ikao ngazi somao watsina ukana ngizo ngwanjao harima mnofu wa hezi aya zila zikao ngazo taraja mlwa zike harimwe ardi sisiri woni kana wanuandu ele wao aya tsaino ritike hamaja ila wasf Mwenyezi Mungu yasifukana kamathali alhimari yahmilu asfara. Mwenyezi Mungu anika wasf hamadi yokana wakati mjona mpunda bali yazio yoketoni sakana wale mpunda ilange ele wao haungiona ilmu haungiona maarifa sutuba shampunda bitabiyat alhal renge mpunda rivaza dhahabu rivaza ritiam yosutuba shampunda. Fikira asasi wa Komor sisi wakati kaungarjo soma aya lazima ieleziwe aya hiyo bodi ya hayo ni zimbawa za hayo za kisiasa wa hasatan dekera iswahe dawla de urongo rekamru dhamana de urongo ye aya hiyo itekeleziwa hajani bikaunge jo regle mushkila
itsanganyiwa na zila fikra ikawa ngizo harmwe ardhi zifanyiwao ne daula rambikana ha umuqra'u kitabia wa Komoro. طيب ikam somwe aya hiyo wa'allama adama al-asma'a kullaha namjo parsa fikira zinjia walakin tinauzi njia harmaze fikira zo nsipi mana hiyo nganzo wakati fikiria mwando dokana ngejo hanti ta'sis ya maarifa amika ye fasiri ya daula aya hiyo ngejori ni katafsir maana libavu ya fikra ya daula ngejori ni kamana libavu ya fikra ya mujtama wa aidan ngejori ni kamana ya fikra ya sovereignte ya daula aya hiyo wa'allama adama al-asma'a kullaha. Fikira muhimu wanama watukufu wa Komori. Maana ya daula hindi maana ya daula ya kuwaridi harimwe aya inu da zila nguzo ikao zihansi ye daula. Zenguzo zansi daula hindi zihandraru asasi de ardhi de serikali ya kisiasa wa aidan de shab yudu muhimu de nguzo ndraru principali ikao zihansi daula ngaweza satena ikao zonji harma i'tirafu ikubaliwa wa ila akhiri shaiho masala ya satena fasiria daula ikawe aya inu ikoje tekeleze vano da ila wadhifa ya he daula baada ya johansi daula wadhifa ya hayo hindi ye principali ya he daula hindi lijardo ni kwa mawaidha lijardo somesiwa aya ikao nari jahannama wa bi'sa al-masir la abadan wadhifa he daula hindi wa Komoro bidi fasiri aya hiyo daula maana ya daula no wadhifa wa daula de role de principal ya daula harima wakati kao durianshio abasain daula lazima hifadhi wanansi daula lazima hensi solution ya hizla mashakili kao dozilio harima ya daula lazima hensi waadilifu baina hao mujtama daula lazima iwane na ofisi difulio harimo mujtama daula lazima hifadhi ya dini daula lazima hifadhi wanansi daula lazima hifadhi wanansi walio harima ya daula no walio khariji ya he daula wadhifa zinji za daula wa Komoro aham muhimu wa he wadhifa wa he daula yodo jaili ya daula hatuibaki ka daula ijokana sovereignte wakati ya daula itoshinda ufanya zila principali na zila besoin za ho mujtama yorende ha daula fashila yorende ha daula ya eshuwe na bo wakati kaunga harma daula ya eshuwe yo daula ikaunge shakilishio mushkila harma ye dunia waruju wa utaha daula ije njie itekeleze wajibu ya he daula ila hanzia ya kisharia namjoishi ya Marekani wakati ya kwenda wano na zila daula ikaungizo fashila na zila daula ikao kazi tushinda ufanya ila wadhifa sahazo yomkini shiha wa Komoro fikira asasia detaizi njisha ntutahanji harma zete daizo aya inu wa'allama adama al-asma'a kullaha gejori ka maana ya mujtama fasira mujtama indi wa Komoro de ada za hatu de taqalidi za hatu de mikonsi ya hatu de namna riko fikiri de bi'a ya hatu da ila khususia ya hatu sisi wa Komoro ikao ngejotanga nyiwane daula ijailiye daula ya hatu rihakikishe zila hadaf na ila besoin ikao doritsa hao yo wadhifa wa he daula ye daula ya hatu wakati kaunge joilele jahal na ujinga harmo mujtama abonga si harma fi dalali mubin nizi mkwamba kana wa'allama adama al-asma'a kullaha wewe daula
wadhifa wahaho harimo mujtama usomeso wanansi al-asmaa kullaha uwanike asasiyati ikaongejo watongeza washinde wadofikiri hanamna ikaongejo saidie daula rendele uso fikira asasiya komora wa'allama adama al-asmaa kullaha daula nganzonike asasiyati ya ilmu ne maarifa ikaongejo jailiyari hunde faida nazila mawarid nazila resource za hatu zilo harimo mujtama rihunde faida nensia hatu riji fakhari na ilansia hatu shatsukana wakati njoro habonze sibalie passport ya hangu tsende harmaze aeroport za dunia sidona haya ukana sisi daila daula ikao ye raisi wa hao ngwa ajiri ya mvio na boye shabu ya hao ngwa fao hanzaya laisa bihadhihi al-amr wana matukufu sisi ngaranzorji fakhari wakati kao ngarjone rais wa hatu gufanyo zila wajib ikao lazima yazifanye harima daula so wakati kao ngarjoshi ukana rais wa hatu ala fikra baina qausain tika hadis islamina manama anambia fikra ikao fikra ajiba jiddan anambia ukana ongo jua wakati kao mengoni mweze ndongo ikao ziwaritisha ya daula ya hatu ziangamiza ya daula ya hatu de namna ikao ya daula ya hatu wafikiri wende waendese in Afrika anambia ukana mengoni mweze ndongo ikao zaangamiza ya daula ya hatu harimwe janibe ekonomi wakati rarenge decision ambakana ngaranzore ndira endese in Afrika na mwangalie hakikatan fikra sahiha ranzo wakati rais wa daula ya ranse in Afrika ya tora isiwa hayo gusungore hen wakati yanzwende msafara abongo pasho envio privé na mwaze ranzi wakati ya rais wa daula ya ransi in Afrika hata haba sainu ze envio privé ikaunga zimbali yao yende umahalani kao doanzwende ila in Afrika yimnika ukana ketubidi ya doenda rajulo na adi ya rejei harma ila ye plasi ze envio za première classe chala dhimu ya lise daula hasara envio hasibabu dokana mimi tikara iswa he in Afrika ya jamaa waka sisi komori kabati mrika urangalio ngari juli hanihana ho la huwa komori la rense masala yumana yo masala ikao entre parenthèses baina قوسين طيب aya inu gejounika maana ya fikra ya daula gejounika maana ya fikra ya mujtama gejounika maana ya fikra ya siyada sovereignty wa'allama adama al-asmaa kullaha wakati ya usomesa ulona maarifa ujuwao isho ulonisho ujuwao isho tonisho ujuwao wala mrikango jukomnika wadhifa ya endese harima daula na dhamana ujushinda ujuwao huria wa hao ukene sovereignty ya hao ka daula ukene huria wa hao namna ujuko fikiri ukene huria wa hao namna ujuko tasarafi zila mawaridi za hao ukene ila ilmu ikaone teknoloji ne ijo saidia uhunde faida na zila mawarid neze resource ikao gizo harima ensia hao sha wakati kao kutina sovereignty awe kuti ya honge joula wabonze izo vayao ngazoula wabonze izo ulao ngazoula wabonze ema pesa ujuko nikiwa joula wabonze aina hurriyatuka ayuhal insan umrikao ngolo bahindu ikao kutsushilimia ngovayo mbahindu ikao kutsuipanga kutsuisonya ngo uno mbahindu ikao wewe paka Mwenyezi Mungu ya usisize mvua ngabonga wena bahari ngawena miro ya maji ngawo mvua inyao toshinda ufanya tahzin ya maji wandu wabasainu wa bahari ngendo idofanyiwa ailaji itolwa maji wandu wadohunwa tika Beirut juzi alafu amjuokana yani namna wako ufanya tahlayat almiyah albahr
namna je wakore njize maji ya bahari yani haro duhunwa ngatolwa we shingo shile wakumwa ajihiza basita jihaz basit wakumwa zifanywa shayunga nzao kana de irada do kana mruya kene irada ya kana mime mwanzo nifanyeze ndongo zenu yudimana Mwenyezi Mungu kana idha azamta fatawakkal ala Allah kausa urenge utalia uhanse program yao tawakali Mwenyezi Mungu shauti je unaambia kana na regalo jo wasili insha Allah namdoma zedu namjerto we Fatiha laysa bihadhihi albasata wa kumwa طيب aya inunge jorni kama anandaro muhimu fasiri ya daula fasiri ya mujtama de fasiri ya sovereignty riziha isi hambref طيب نرندي هرما البعد السياسي هرما الفكرين دي لا جانب يا كسياسة هرما زي آيين الجانب يا سياسة هرما آيين وعلم آدم الأسماء كلها سيجري تسانغانين فكرة وكان إني جاعل في الأرض خليفة زي آيان بيلي يزو دي لا سوفيرينتي يهاو wakati kaunga wena maarifa wakati kaunga wena ilmu teknokrati mawizara madhamana ikaunga wena ilmu na maarifa waju wao izo wafanyao wao na plan izo wafanyao waju wao aminifu wanikiwa wao na imani na ila uaminifu wanikiwa wao na imani no mujtama wauna imani na Mwenyezi Mungu ukana ikawa tende ya mujtama watawakali Mwenyezi Mungu ujorenike taufik de fasiri ya wakomori wanama watukufu طيب yezi serikali ikaunga nzo yende siwa watsina maarifa iyo ushetani de wende so fikira heni yezi lazimu ipangwa maarifa ipangwaze makulati al-kubra de makalima malibavu ikaunga jo jaili ya ye sulta ne sirkali ne yezi ne daula rizingarele kalima hilo ikaunga lijo urito wa harma min dhulumati ila nur makalima Nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wassalam wakati yako niko wasia uhema Islam ambakana inni simrantiza ni ndongo mbili ikamzi zingara lan tadhillu abada Qur'ani ni sunna maqula qawl hanikaro wasi na mrejei Marekani Francisco Fukuyama le kalima litekeleza ukana nihayatu tarikh do mwiso wa tarikh le kalima hilo la jahiliya Marekani abasainu ya juhaya wanao zenkodo no ili ya joshinda ya baki de number 1 harma dunia namnaje yangu hensi demokrasi zamvu au zawema hasibabu dokana ngwangali yokane demokrasi ikao yeye de jwe balia ngejo mtsongeza ukana ya saitire ya kontrole ye dunia makula qawl la tekeleziwa ni mrikangu fikiri lirengwa la nkuli wane daula lihansi wa plan strategie nga monao Marekani mahalanikao do ya wasili de liberalism wakomori Faransa digul ye kuwa ya Europa yo ilibakisha harime kuwa ya Faransa lidhalika nga mjuangalia wende wa kolonize ntizahatu warengeze khairi zizo harime ntizahatu makula qawl la tekeleziwa وكثير استكلزوا تشرشل مانجلتير الدولة يا انجلتير كجهنا منزاني دائما كجهنا ما عدوي دائما إهانا انتري قول لا تكلزوا لجاين لي دولة لرنجل قول لبافيلو لهانسي بلاس استراتيجي قالين دي ساوي دولة دانيوا كمور ما هي القول ikaunga lendisawo ye daula ikaundi lo mjoli hansi plan strategie qawlu lando wakomara namnambi do biyo fanyo ilham ye daula ya hatu do bimbu tekelezo makalima ikau ya jujan iliya ye daula hatu lirirenge ike titr muhim ramekana inde jori towa min dhulumati ila nur
ripare ma intelligent wa Komor, ripare ondu wa fikiriyo wa Komor, mjeri kensi rifikiriliye ye daula ya hatu. Min. Do. أبدا كباتي في هذا الفترة wajuha mbia kana do shukuri ya Mwenyezi Mungu ina do swali do kamharani nari jahannama wa bisal masir aslan wa mkomoringa wana mushkila na Allah ya dunia inu zaila nzoke fanye zuhudi min hadhi alkalimati ka yani dini rendwa de afyuni shuub drogo lisingoni kwa Komor wandu walewe mono mouvement singo heya sisi nga devante oni system politique na abo kwa tunike system politique ile Komori fikra ijoshinda iyo kowe umushkila rulonu mashababi kaunga muona uharmazi rezo kwa tuto wa plan strategie wajuamba kana na rikadimishe harme system ne daula inu de jo regle mushkila wa he economy inu de jo regle mushkila wa he msomo inu de jo regle mushkila wa he tourism inu de jo regle mushkila wa he hijra wanyanyasi watsingu enda we hifa harimaze bahari shabababa bas makalima ikao la yusmin wala yughni min ju wakati ranzori defende nidham siasi la vimuri baliye program rijere lezo wa Komori riwambi ukana ha qora'u ye plan inu de jori to wa harmo mushkila wa he economy inu de jori to wa harmo mushkila wa he ufukara no maskini ne zetab lidhalika ngaranzawe ye serikali ya hatu ya jitukufu mtsengelezo wandu walona ilmu na maarifa mtsengelezo wandu rais wa he daula na muhidi alkarrata marratain rudi rejese wakati ngabo bahati rishindere leuson ye daula hatu nganzao ripange fikra asasia izo Mwenyezi Mungu yamba kana allama adam al-asma kullaha hasomesa adam ye maarifa dizi asasiyati sayuhamba kana inni jailun fil ardi khalifa hamnika maarifa hamnika ilm hamnika tala hamnika arts sayuhamrendi hamnika sulta hamnika yesi inni jailun fil ardi khalifa sabarendi amrenda khalifa dabukana hasa hamnike maarifa al-asasiya dize logarithm ya juko hansi ye plan ya dise daula rais wa daula mala shawiri wa hao kwa hunda wajo usaidia harmaze relation international wajo usaidia harmaze fikra za ki-economy wajo usaidia harmaze fikra za ki-dima wajo usaidia harmaze la fikra za wendese daula administration wajo usaidia harmauto ofisi difu uliyo saidi rais madhamana dawa bimbo hansi harmaze sefara za hatu nize organisation internationali ikaungwa usaidi yao harme vision wa hansi no ilirohe harmazeta aina humul an ngoda abasai wakati ikaunga sina haja nanga sina bezwe na fikra hama dizo na wandu ikaungwa jo saidi ye vision ya hatu lirohe harimazeta ikaudoriliyo rais wa daula aina haula innas ngoda wakati kao kasina haja nao abasai aina yambasadi yatu ilo Faransa ngifanya ondongo hindi wana matukufu sisi wa Komor harme UNESCO juzibano watsina ukana brido hadisi kana mruflani shabafanywa injaz muhimu ya ujaili ya baadhi ya ze miji za hatu nize turathi za hatu ne tarikhi ya hatu itilo harme tarikhi ya he dunia katsatsona hata ye daula wajuha watu hambakana na ringeinu injaz yafanywa rihimiliwe safari hatu ilo pari madha qaddamtum fikra amadiyo ikawe maqar ya he UNESCO ngio Faransa baada hadha al-injaz la shay
lidhalika rais wa daula azorudi fanye iadati nadhar, urudi urejeze fikra maratain, waangalie wandu ikaungwa mathilisha we daula bonze, wajo shina wa usaidie harme vision uloniyo, wajo bali ya shindu waje watekeleze harima ila vision ya hatu jukendela uso so dezita wao abasai wala at kana wayi hunjua wayi skadamina harme maraka wayi hani voti we kajani voti hada yokene desa fikra asasia. Idhan ye aya waisoma rais wa daula wa allama adama al-asmaa kullaha ni aya ya biliukana inni ja'ilun fil ardi khalifa. Zi aya hizo zitsanya fikra mbili, nganzo unike wandu maarifa, nganzo urengeze msomo, nganzo unike wandu fikra asasia sayo ndabo jushindao wende servicio ekangara nzore ndese daula haujinga abo sisi joka wajinga bitabiat alhal. Allama adama al-asma hardi hamnika ni ja'ilun fil ardi khalifa. Tayeb, aya hiyo wanama watukufu gejonika fasiri hindi gejohunika ukana wewe kena kudra kara iswa daula kama dhamana ushinde udoma hizi al-qudra unike kanga mina resusita zinu za bahari ngabo mfi ngabo kadha zinu amjo shinda nifanye kadha, zinu amjo zihuza, zinu amjo zifanja, zinu amjo zifanja haunike asma wa allama adama al-asma tofi mbuzi hizo za mfi na hizo zonsipi zabari hindi ujoshinda ujuwe shijo faidisha wewe manansi wewe dhamana yule fasiri yabo shamra sijajar somea aya hamamrungo msiri ningu swali alafu kusoma wandu ambe amina aziz rais wa daula wakati arongo wao nganzo wake fikra jalal nganzo yejeleze wandu fikra bitabiat alhal. Efasiru kana wa allama adama al-asmaa kullaha do kana ya ushinde unike fikra wanalizeze afkar ikaonga zjoure ndi sauson deze afkar ikaonga zjoure gle mushkila deze afkar ikaonga zjoure jailiyari rohe harimaze tabu riliyo rende harimahala ikaonga rjohunda raha harima dunia inu qabla raha rejenda akhira. Allama آدم الأسماء كلها بطبيعة الحال وكما زونتي بيانغا زورني كفكرة هند هرمي جانب يا كسياسة وانا ما وتكوف وكما زوري ليوي فاسرا تخطيط فاسرا يا بلان فاسريا زنوغوزين زونتي بي no ilirjo shindare lewe kana ngasi namba indukata no ilirjo shindare wasili o mahlanikao loranzori wasili. Pai aya inu gejorini maana ya kisosioloji rihadisi baadhi ya kisiasa janibi kisiasa karhadisi janibi kisosioloji. Mwenyezi Mungu ambao wa allama adama al-asmaa kullaha hasome sawa na Adam zi asma hizo nsipia fasira wende hukumu dokana hamjangilia maizishe baina zenjema nezembi baina ofisidifu ne khair baina corruption ne khair baina insan mwema ikaungu jusaidia vision rendele usoni ne insani mwi ne mwanadamu mwi baina dhamana mwema ne dhamana mwi bifasiri yabo allama adama al-asma harmi janibi ya kisosioloji ya kipolitiki ili ushinde umaizishe baina al-khabitha wa tayyib bifasiri yabo umaizishe mru ikaunge na maarifa gujoshinda ya khadim yafanye khidma yafanye service yahakikishe faida ya huu mujtama wa dawla rimaizishe yofikirama rimaizishe baina zila reso sikaungizo strategy na zila reso sikaungizo arjozi za haina usiku. Allama adama al-asma hasomesa Adamu no ilia joshinda ya maizishe yule fasiri yao wanama watukufu. Tayeb, allama adama al-asma ukana ushinde umaizishe
baina kana inu plan strategie ganzo hensi wa itwaliwa namna kadha, inu plan ikao tactique ganzo itwaliwa namna kadha, o wandu wajoko twalie plan hiyo tsidawa o loda nao bitindawa maneze akili zori zirumia nga sina fatra mina zaman sawo wajao hambia hata rasa kwa jaunika plan kujango rambio kana waziri Abubakar nike plan, waziri Daniel nike plan, waziri fulani nike plan. Idhan izi akili wazirenga zijezi usaidie rendese ye plan strategie ya hansiwa fi dalali mubin. Au rais wa dawla ngosingo huja jawrambiye makalima lagha ikaongo singo yatekeleza harmwe alan na wala makalima ko bidi mkensi ondani mngatoli sila kazari husu abadan ujoudorambia kana tambia weno ili ujitowe masulia la mahadisi uhadisi deo ne mawizara uwahaho ondani wonzezo karjari husu sisi ngarjorenge budget kamilatan shakitu bidi ujoudorambia kana nganzo nifanyile plan amama la malaa harmwe qaum sayujirambi kana raisi hamwambia fanya alafu kaja fanya la hada la yufik anil mas'uliyya yuke na uto harmele jukumu maana wewe dhamana wa hatu wewe dhamana wa hao wewe satusal fi dunya wa fi al-akhirah. hiyo fikra asasiya. طيب وعلم آدم الأسماء كلها yodomando yako huja ya kensia maizishe baina ada ne mila deze tabia de bia yenjema risaidi zembiri wanenizo tabia ambizi wananizo mujtama ufukara wananu ubure riwanenu ujinga wananu rimaizishe zenjema risisindriye zenjema ne zembizi utolwa he kadri kao ngarjo shinda rihens. Iyo bidaya ya kujari fanye tasnif baina waziri mwema na waziri mwinyi, mustashari mwema, konseye mwema na konseye mwinyi. Wa'allama Adama al-asma kullaha. Wanama watukufu fasiri aya hii. طيب rihadise janibu ya kisiasa, rihadise janibu ya kisosiolojia ya kipolitiki, na rendar mwe janibu ya takhtit de idara janibu ya hu hansi plan. Fasira bwendi wa'allama Adama al-asma ye bunya ikao yopanga strategie fikira strategie ipangi haha fikira kamanzo maarifa ikaonge ajonsaidia nielewe ila place niloniyo mimi ka daula ekade geosiasi ekade geopolitique geoeconomique hena geo mjoko itahamu imuvumbue nganzo maarifa maarifa yayo ijoshinda inibalie ni wasuli harma ila hadafu nisahau yude fikra al-asasi ngamina maarifa tainu nganzo ikede awalan sayunge njiri hensi plan kanti na maarifa nsuju wangami mjinga tina ushina hansi plan ikaonge jo naji yude maana Mwenyezi Mungu bakana wa'allama Adama al-asma'a kullaha hamniket etala hamnika maarifa no ila joshina hensi plan strategy wansi plan strategy namnaji dokana hatanganya fikra asasi yokana hindi ye maarifa nanika Adam ngejomtsongeza ya mnike kudra ya kontrole dunia, kontrole bahari, ya kontrole hizo zonsi pia no ilia hunde faida nizo yele maarifa ikao Mwenyezi Mungu hanika Adam imnika ya shinde ya produce fikra ijo shinda ya fanye idara ya hizi la mawaridi ikao ngizo harme ardhi maarifa hiyo maarifa ikao Mwenyezi Mungu hanika Adam hambakana wa'allama Adama al-asma'a kullaha no ili wakati ya juko anzare nge decision harimaye daula ipangiwa decision ya maarifa ijoja qarar salim ijoja qarari njema
Bidi fasiri hapo komori. Fasiri alama Adam al-asma'a kullaha ekardo anzari njiar me fikra ki strategie dokana maarifa ikawa hanikiwa Adam yode shombo ikawa ladhimunga shina hajanisho ngasina bezonisho shijoshi nda shiri wasulisho hon mahalani ikawa doranzao rende rihakikishe ze ahdaf ikawa dizoranzao wakomori. طيب يونغ جورني كفكرة هند خلاصة زوران زوران لو كان عن زوري دي معرفة دي علم أول فرض يا ماندو يكون ميزي مغيسيس نبي الله محمد هم بيا كان اقرأ كجوان بيا دي سؤال كجوان بيا كان دوري ناري جهنم وبئس المصير كجوان بيا كان فانو كزهدي عن زودوس هم بيا كان اقرأ دي معرفة دي تهوى خلاصة تزونا كنزنا بدوكنا هندي معرفة يودي أكو بديك دي بوصلة يودي نزية أكو بدي ريدونج نو إلي جو وصول. طيب جاكنزان لتي أكو أني مشكوريوني يوني كو مستحمل مشي ما كلمة ثقيلة كورياتك لزبانو نو مبنيزي مكانا يا وصولي ومهلاني كاو لذي مو يا وصولي Mwenyezi Mungu yarnike tawfik mananga mjua kana basenga rujua ndisa mahamwema. Mwenyezi Mungu aripoene mabaya nize shari kaongizo harumwensi ya hatu ngamunao zijirio harumwensi ya hatu mashaka menji. Mwenyezi Mungu aripone shari, Mwenyezi Mungu yarnike tawfik, Mwenyezi Mungu yarnike zjukana tama ya njema insha Allahu ta'ala ila an naltaqi fi qira'atin jadida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Niwandika nga mjua ushilia ami partage bambese habari za komori kwa studio visa zimipango za hatu nsujua warendeje. Assalamu alaikum.